جگرا فرقا ورا بخوا جگرا فرقا خوشه Beş porsiyon jigara farqa bikşinin. Daha da iki su. Lamede zedetri çarsit kargehên firotina kezebê hene û ew bi kezebê re cure kebaban jî difroşin. وشك هشك نية ترى توجك تيجا بعم بلزتها جسليماني هاتين كم جارب ندخم لفيريلا آمده وبيجومان بلزتو خوشب وبيجومان جاري كي ديكج هاتما آمده ديسان همان تشتي دعوتكم لما جگر بخورم برا Çima ciger? والله جگر منشوره جو خوشه امتن برا Ciger Ahmet'e xoşe. خوشه پر Başe. می انا چارجر تمنه چارجر تمنه Çima kezeb dixuy? ولا جي حاسم كيفهم جات جي حاسكم وبدا خوش تشيركن ديال دايما برا تجيدكم دايما متورا می کذاب بخون Çima kezeb? والله کذاب دیاربکر منشوره Her geçtiyerek xwecihî an jî biyanî. Dema tên bajêr berî her tiştî kezeba navdar dicaribînin. ورن چیف خافی جیارسی جگرا فرقا بخور Jiger Diyarbakır'da pır teğvarın. Jibonaki jiger ama meşhure. İşte em jî bi ser wî awayê mesela tonu 200 kilo hemen hemen jiger mefrod vî aydiyê da. Ji Qersê bigire heta Tekirdağê heta Avrupayê. Tev müşteriyê me jigera me ji bonekî begem dikin. Çift qapî jigersî xalo olarak me tercih dikin. Ji her welayetê ji her memleketê tê. Di halê heyda li bajêr porsiyonek kezeb di navbera 400 lîre û 500 lîreyê da tê firotan. Wate porsiyonek kezeb ji $9 Amerîkî dest pê dike ta $12 jî tê firotan. Li gorî texmînan di 4 rojên betdaneya cejnê de jî li bajêr zêdetirî 25 ton kezeb hatiye firotan. هم نوروز بو هم جی عیدی بو کذب جی راستی لامده پر رابط کا پر زده هیا ایشه من شغل ما نزدیکی صدی شست زده تر چه بو نزدیکی 3 ton زده تر جی ما جگر خلاص کر بو یاوی ام جی ممنون بون Kezeb Ahmedê bi şêwaza çêkirina xwe nîşaneya artnîgariyê wergirtiye û ser navê bajêr hatiye tomarkirin ku weke remza xwarinên Amedê jî ev kezeba navdar li asta cîhanê bi nav û bang bûye. Abdulselim Akinci Rûda Amed